Koe lotu whakaaho ki a whakalotolahi moha whakatuanelie me he wholofola. Ka veinga, ofa pe. Potu wholofola, Loma vahe tātolu veis valu, oua na ai ha mo ua ki hani ihi. Ngata pe I he mo ua ke ofa ki ai. He ko ia okune ofa ki he taha, okune osiki ai lao. Amen. Ki tau lotu. E SISU o kua wakai, ho o ofa ki au. Koe toki ofa ne fungani ta e lava ke malau, koe uhi pe ko au. Ofa ka koha ofa e ho o ofa ki au. Ofa ne ikai mamae, ofa ne whai ke au, koe uhi pe ko au. SISU, tā koe mo uinia ke whakamoleki pe hoko taimi, ke mo ua pe ke ofa. Kai whakamole mole I au he taimi o I kai teu ofa e. Ka kua upole I e ku mo ui he ahoni. Ke u whakapapau I kua pau ke u mo ua pe ke ofa. He ko ho o ofa eni o kua ke ianuanuai he ngahi ahoni. I ho hua whape SISU kalaisi o koe hoku whakamo ui. Emeni. Whakamaloat ke te koe o ke kau mai ke ta lotu huwhia he houani. Ofa pe. Ko e tahaini hangahi ulungaanga o ku tonu ke uho aki e tau mo ui. He oku mea ngau e aki ki tau tolu he te volo ke tau whehia, whakavahawahaa, si o lalo ta e ofa ki ho tau kau ngā whanonga. Ka oku tala mai e SISU he ahoni, I kai, ko e mo ui nia ke ofa pe. Oku fua nou e mo ui ia, ke tau toi whehia no e hāfua e ngāhi ulunganga o ku ta ofi a e tau ofa. Pole I koe mo au he ahoni, ofa pe. Ta tau pe o ku whehia mai pe ofa mai, ofa pe. He na e ofa pe he a SISU ma a ki tau tolu he funga o e kolosi, ke tau hawai ki he mo ui o ku taingata. Ofa pe. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to all social media platforms as we provide daily devotions. Thank you and God bless.